puthot khan bosti along puthot heliso police atum pen kene ponlong lapen bangpli pulisari deng khachingna 20 BN CRPF atum marjong club along civic action program free medical camp kapadupon Tingbosti Community Hall along Congress Mondor Committee atumpen PCC Board Committee Tour Program amai kapaman pon. Lutumari patro klamalong ingdeng phoke bracket thom apsu conference nini apharman ke paman pon. Puthot khan bosti along puthot heliso police atumpen kene ponlong lapen bangpli pulisari deng khachingna lason sikidam tang mati jaga cheklo anar lojideng porphai krehinia pormalom khan bosti along C20 BN CRPF UC Bol RM Brahma AWSL SWMD WM Swargyari SLP lapen PS Staff SH Ravigel AC lapen SDPO Bokajan Kaike ason thak-thaksi kirika kuruk asai kedeng ponbo mahut khan bosti along bangpli nagari so atumalong pen 22 mm pistol lapen magazine lapen heliamumuni aduntu mobile for tangka kereng suri phokebra pharopli police atum neponlong lopusi birta rebdunla lapen bangpli pulisari deng kachingnang chekatomamen 1 lima tamjen arta thongke prapli SOLT I Moren RO Mulijimsen PS Dipupar District Chumukidima Nagaland 2 Joseph GC Arta Plikep SO Victu GC RO Final Unity Village PS Dipupar District Chumukidima Nagaland 3 Kekato Sumi Arta Thongke Brasirke SOLT Kisi Sumi RO Final Unity Village PS Dipupar District Chumukidima Nagaland for Bukiho Chupi Arta Thongke Bragethong FO Kukhavi Chupi RO Khububuto Koloni Johen Boto Non amat bangpli atumaphan Khakhati Police atum pensi chipari deng ponlo Japralang sopen nilituma pherangke muhiram tero nang kilo berta public TV Karbiangla BN CRPF atum marjong club along civic action program free medical camp kapadupon Lakhain koi raphoni lip constituency Chukihula marjong club along matijong ni phaing koi rasir keparni 20 BN CRPF atum patirpi ponsi civic action program free medical camp kapadupon Jasimet bangso free medical camp kapadolong si kelang pon atum lake Dr. Api Bagra CMO SG Commandant Medical 142 BN CRPF Dr. Monjita Bor Thakur MS Department of ENT Difu Medical College Dr. Lakhimai BP MS Department of Ophthalmology DMC Dr. Ruth Kongbong MD Department of Medicine DMC Dr. Dibankar Datta MD Dermatology DMC Latumbang Phopensi Iso Tumaphan Langponlo Civic Action Program Arnisia Pharman Kapadolong Pregjama Kiso Tumaphan Langponsi Medicine Setame Ake Joypen Pipon Lapen ameka kiso mate operation nang jipo atuma phana bangke Jorhat Medical College alongsi ake joypen operation pon po lapen kedam kebang aphan setame 20 BN CRPF atum si pipon po pusi tingkreng rong pipen pachini po Labangsu Civic Action Program Medical Camp Kapadolong Dr. Harbamon Ingti Bogajan Rostom Brahma SDPO Bogajan tingkreng rong pi difu Bapuram Teron War Commissioner Jackson Milik War Members Arun Kro Sargari Gaubura Rajungleng Gaubura Kandi Imung Marjong Club GS Atum Chetongdu Chukihola Pen Tharson Teron News Report Public TV Karbiangla ये भारत सरकार के नियमों के तहत जो है हर साल हम सिविक एक्शन प्रोग्राम करते हैं
ये इस साल का चौथा फंक्शन है जो फ्री मेडिकल कैंप जो है चौकी वाला एरिया में लगाया जा रहा है। तो आज सुबह से ये 10 बजे से कैंप स्टार्ट हो गया था। इसमें दीपू मेडिकल कॉलेज से 5 डॉक्टर आए हैं, जिसमें ENT स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, मेडिसिन एंड स्किन, तो 2 जनरल डॉक्टर और 6 टोटल डॉक्टर है, जो कि यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट है वो दीपू में नहीं जा सकते आगे, और जहाँ किसी दूसरी जगह पे नहीं जा सकते, तो उनके अंदर आके इलाज जो है ट्रीटमेंट कर रहे हैं इनका, और फ्री मेडिसिन एंड चेकअप जो है दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो। ये हम हर साल जो है लास्ट ईयर भी किया था और इस साल भी ये चौकी वाला में कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोकल लोग ने उनको मेडिकल की सुविधा देके उनको इनका बेनिफिट दिया जाए। 28 Battalion CRPF Headquarter Birla alang liktumahin pen kedamtang penanganan ng kanta lason civic action program pu dengpon pon dak civic action program long pinangan kisu kelang det kali kaprek school hemlong pini library ki kim pen chenglok khela kapathua hin punot latum dengpon wer asi non le thotta dak chukki hola ahawar kiduk det kelak det tum kadbeng long bakar bi atum phan matha pen pon pen si alang litum dak health care misibi pon lo aso health care malong 28 Battalion CRPF commandant chepari deng pon si kiduk det arat phan ake joy pen kisu ke pak lain phan dak pini laso program deng pon lo Lutumari patro klamalong ingdeng phoke bracket thom apsu conference nini aparman ke paman pon kedamtang ni phain koi raster ke arni langhin constituency ke parlo Lutumari patro klamalong ingdeng phoke bracket thom apsu conference nini aparman ke paman pon bangso mai patumi ni phain kora nar ke arni pen bangcheng pon si pini ani ni ke chok mate ki jutsi arni paman pon no bangso mai ke cheng siar ni ahin pe thom apsu aro atom ke bangatuma phan ki kat mate ason ke pathuo sai paman ponlo bangso along ke pathua sai along former president BAC BSS Ponaram basamatari ari deng pensi ingpu ponlo lapen nini ke chok ar ni sitami ada por 5 hot height marathon race former vice president KADC ABSU Siri Athilian Baklari ari deng pensi ingpu ponlo lapen apitu kachiki moa sayalong advisor KADC ABSU Game and Sports Secretary hen pensi Japonlo lapen apitu rat amai pi paman ponlo lapen bangso sai jut et pen ki katmati ke pathua long ki hai bang phu bang phia tuma phansi tami nong e pi ponsi sai ang deng misen pen pachun pon তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়াৰ লগত আমি আলাপ আলোচনা কৰিছোঁ যে পিছপৰা অঞ্চল আৰু পিছপৰা জনগোষ্ঠীটো আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কাউন্সিলে যিখিনি দায়িত্ব সহকাৰে কাম কৰিব লাগে তেওঁ আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত পালন কৰিম বুলি তেওঁ আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাসী আৰু শিক্ষা যদি আমি আগুৱাই নিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ আই মাতৃসকল আমাৰ গাৰ্জেন অভিভাৱকসকল সকলোৱে নিজৰ কামখিনি কৰিব লাগিব, ল'ৰা ছোৱালীক ভালকৈ যত্ন ল'ব লাগিব। তেওঁলোকে কোনো কাৰণত যাতে শিক্ষা বাদ নিদিয়ে আধাতে, তাৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিৰ আধাৰত বা মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে আমি যিখিনি কৰিব লাগে ইয়াত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ শিক্ষক নিযুক্তি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা ভেঞ্চাৰ স্কুলসমূহ প্ৰাদেশিকৰণ কথাতে হওক, সকলো কাম যাতে আগুৱাই নিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে চৰকাৰে পদক্ষেপ ল'ব লাগিব। আমি এইটো দাবী জনাইছোঁ। সমাজত দেখা দিয়া বিভিন্ন যিবিলাক সমস্যা সেই সমস্যাৰ ওপৰত সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ খণ্ড আমি কাম কৰি যাম, এই কথাটো আমি স্পষ্ট ভাষাৰে আমি দোহাৰিছোঁ। আৰু আগন্তুক দিনত কাৰ্বি আংলং যি কাউন্সিল এইটো অধিক শক্তিশালী আৰু অধিক উন্নত হওক তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ। আৰু সমান্তৰালভাৱে বড়োসকলৰ যিখিনি ৰাজনীতিক আৰু যিখিনি সাংবিধানিক যি অধিকাৰ সেই অধিকাৰৰ কথা আমি ভাতৃত্ববোধেৰে ভাই ককাইৰ মাজেৰে আমি সিজনে সিজনক
একেলগে ইয়াত থাকি পেলাই আমি সমন্বয় গঢ়ি পেলাই মীমাংসা কৰি সমাধান কৰি সকলো জাতিক অধিকাৰ দিয়াৰ কাৰণে যিখিনি ব্যৱস্থা চৰকাৰে কৰিব লাগে এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু বিটিআৰ শান্তি চুক্তি মতে চুক্তিত লিপিবদ্ধ সকলো দফাবিলাক আখৰে আখৰে ৰূপায়ণ কৰাটো আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছো আৰু Tingbosti Community Hall along Congress Mondor Committee tumpen PCC Board Committee tor program amai kapaman pon. Lakhain ko rihini sarupathar Congress Mondor Committee tumpen cepatir pipon sikidam tang ni phain ko rasir kepar ni PCC kachihumri damate tor program kedeng pon. Lason si pinang ana pora prang pen kedeng pon PCC Board Committee tor program amai pini kepa jusi Tingbosti along kapadupon. La solong ong dung amunit chetong dun lapen aluhi sarpo ta pinangan chetong pon la son se ake hai rotoning TXEM KAC lapen ake hai Surendra Sinar GS organized KA DCC lapen Satra Teron GS KA DCC lapen ake hai Jogot Singing TXEM XMLA lapen labang so amai along aluhi sarpo tumpen kaning je pon atengki non kidwa sarkar ki chobaya sarkar chot rata phana oka vi longle phelang kang sipa sarkar Lapen hempre ka phan ki chisong thekthi pusi aluhi sarpo tumpian ningje po Lapen karbieng long asia make hai Dr. Tuliram long hangki inut contractor chot rata phan ki ja jalina hokpet abangkali pusi alang li tumpian jongpon Lapen a hokpet karjap thip abangke Congress Party henlo pusi aluhi sarpo tumpian ningje pon ringti Tangte alang li tumpian kaningje pon alamle puthot arjupon thulona Poloni Mondol Congress asai hemalong nilitum Karbianglong DC Congress Committee asar kulara teng madang te circular awade poida meni litum anikan mangta lason si Poloni Mondol Congress Committee mate Poloni MSC constituency peneta meni litum Indian National Congress Foundation Day lasoni nitum talonun bomlo lasihu 1885 aninkan pen pilihan Harui sirat hongkep rasir kep laso foundation de mate amhange thekani laso talon pon bomlo lasi laso pache tonun si pini dame lato dame ni tu Poloni Mondol Congress Committee long MCC MMCC MYCC laket home office bearer chingrum ji nilitum pini dak Indian National Congress Foundation de laso ni tu lama pangjar lo lasi laso lama pangjar pon mangke dak Poloni Mondol Congress Presiden alangli Surendra tok bisi alangli lama pangjar pon lo tapi ni liphane tame dak Poloni MCC in charge mate chugdam tang ni lidak congressman officially candidate INC candidate penili karjabdun laso pensini liphandak alui sarpo ason sini phanang phapon lo lasidak ni lamthi sini press media Karbianglong solangdo doan pen India adangpi do mulu ko tong phane pachini bansini tumladak ini press meeting ni pon lo lasi do gabe nili hin pen dak Poloni Mondol Congress pen in charge hoi pen nili do gabe phan ningkan gini mate English Ingraji ningkan ini advance ni kangsa makardom Congress ahin pen nili pajer pon lo kardom lasi pini ni tumda ketalon nalom gicetong gelahelo Poloni MCC office bearer lapen MMCC office bearer lapen Youth Congress office bearer ni tum cetong lo lasi la cetong pe ni tum non hedong ni tum play host elop la play host pen non ni tum da tado ko pen lang sudun raproi la solo sini tum la media tum pan ni tum chuhang si tado ko pan pachini media hoi pen ni tum la Congress piniam hanget he Mungkin harus sirat hongkep sirkep langsung ke play ke talon pembesen pen sini tum culpon aja la sini tum pini langsung press media yang no pen kado pan puthot kado pan ningkang sama kardom bajirsi laan sini litum pini langsung asa yang dengeni tum deng pon lo si laan pen sini lilam ri kelo kardom